We've just stopped on the side of the road because we saw what is a very large collection of tanks, Israeli tanks, APCs, military hardware here. Jackson Semahoro niko nitwa. Ntabwo ndi butinde kuguha ikaze hano. N'undi munsi ku kibuga cy'imirwano abakomando ba mudahusha bariteguye cyane rwose. Abatasi b'intoranwa ba Mossad na Shin Bet nibagisinzira bafite amakarita barashushanya kantu kandi bashyira utumenyetso ku hantu n'abantu. Mu dufoto twinshi bafite twabarwanyi n'abayobozi ba Hamas nabo baherereye harimo nakangaka. N'umugabo wateje akaga gakomeye Israel yose akayigusha mu icura Burundi na nubirimo yitwa Yahya Sinwari. Uyu ni umugabo w'imyaka 60 y'amavuko, ni nawe umuyobozi wa Hamas muri iki gihe rwose. Umuvugizi w'ingabo za Israel yitwa Lieutenant Colonel Richard Hatch, uyu yavuze ko ari we wa mbere Israel iri guhigisha uruhindu nabo bafatanyije bose kandi ngo ntibazaguheka batamwivuganye. Kwanza umva ukuntu ari umurakare. Sayuhajim sha'buna kull al-mustawtanat marratan wahida. Arabwira abanya-Israel bose ko abantu be bazabatakira rimwe bakabasenya. Kubwe gutsembatsemba abanya-Israel nicyo gisubizo. Ati tuzasenya umupaka wa Israel twinjire tubakure mu mitima mu mibiri yabo. Uyu uko atekereza ni nako Hamas itekereza birumvikana. Aba barwanyi bavuzwe kenshi n'ubundi mu bikorwa by'ubwicanyi bakica bakanabaga nta kinya abanya-Israel b'inzira karengane. Ibi rero byatumye uyu mugabo uyobora Hamas kuri ubu ngubu muri Gaza ahimbwa akazina ka The Butcher of Khan Yunis, umwicanyi umubazi kinja. سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به أو سيارة. Ati buri wese agomba gufata imbugita akayisogota buri munya-Israel. Nimushaka mufate imodoka zanyu muzibanyuze hejuru mu bagonge cyangwa mufate ibisasu bya Molotov cocktail mu batwika imitima yabo. Mwite Yahya Sinwari. Uyu niwe mucurabwenge cyangwa se mastermind w'ibitero byose bitabarika Hamas yagabye kuri Israel, birimo nk'igihe bisha abanya-Israel babiri ndetse n'abanya-Palestine bane. Ibi rero byabaye mu mwaka 1948 ariko byagaragaje ubugome budasanzwe bw'abarwanyi ba Hamas bari bategetswe n'uyu mugabo. N'ubu rero akomeje kuzengereza Israel bitarabaho rwose. Impamvu uyari mubona ubundi gisirikare cya Benjamin Netanyahu kiri guhigisha uruhindu kirashaka umutwe we ni most wanted number 1 hamwe n'abarwanyi be ba Hamas bose. Ingabo za Israel rero zivuga ko iminsi y'uyu mugabo Sinwari ibaze kuko ibye ngo n'ubundi biri hafi kurangira. Uyu mugabo Israel igereranye na Osama bin Laden twumvishe mu bitabo yigeze kumara imyaka 24 afungiye muri gereza zo muri Israel, ariko kandi yaje gufungurwa n'ubundi nk'ingurane Israel yatanze ngo Hamas ifungura umusirikare wayo witwa Gilad Shalit. Kuva rero icyo gihe uyu Sinwari yabaye umwe mu bakomeye ba Hamas ndetse ngo niwe wari mu bambere n'ubundi batanze amabwiriza yo kugaba ibitero kuri Israel ejo bundi ku itariki ya 7 ku kwezi kwa 10 2023. Ibi bitero rero kugeza ubu ngobo nakubwira ko bimaze guhitana abantu benshi rwose barenga 1300 mu bantu bahitanwe n'ibi bitero, kandi harimo n'abanyamerika 29 n'abandi bantu 15 bitazwi aho barengeye. Mu mwaka wa 2015 rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe umugabo ubundi zimushyira ku rutonde rw'abantu bakora iterabwoba ibyihebe karabutaka. Mu gihe rero ibintu bikiri aho ngaho, ku rundi ruhande Iran nayo yaraye itangaje ko nayo yiteguye gufasha Palestine ndetse na Hamas muri rusange muri ibi bitero bari kugaba kuri Israel muri iyi ntambara ikomeye Israel ihanganyemo na Hamas. Mu buryo bweruye rero Iran inasanzwe ifasha umutwe wa Hezbollah nawo utoroheye Israel mu majyaruguru. Hari amashusho rero ari ku rubuga rwa X, uruni rwa rundi rwahoze rwitwa Twitter. Ni amashusho yerekana amakamyo manini cyane rwose atwaye ibifaru byinshi cyane bivuga ko ari bya leta ya Kisilamu ya Iran biri kwegerezwa umupaka wayo na Iraq. Birakaze ndetse rwose na Amerika yamaze gutegeka ko hagomba koherezwa ubwato bwa kabiri bw'intambara mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterane mu kwitegura n'ubundi gutabara Israel mu gihe cyose yaba ikomeje kugabwaho ibitero n'abarwanyi ba Hamas. Ngaho nawe mbwira uko byumva, ibi biragarukira hehe? Imibare y'abapfa yatumbaye cyane rwose ku mpande zombi. Twe twitwa Karabo TV, amaso yacu ari mu burasirazuba bwo hagati ahantu umuriro ukomeje kwaka.
bitabye igitero noneho Israel yateguje kigomba kugaba kuri Gaza. Ni igitero cyagombaga kuba mu gitondo kare cyo kuri uyu munsi wo kwa mbere tariki ya 16 ku kwezi kwa 10. Iki gitero cyaheze he? Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanyine kamwe no kukubwira ibyo amatwi yawe atigize yumva na rimwe. Ikaze. Mu minsi irenga 8 ishize uhereye igihe n'ubundi intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas yatangiriye, Abanyapalestina bamaze gupfa kuri ubu ngubu ni 2329, naho abandi barenga 942 nabo barakomeretse kandi bameze nabi ku buryo isani isaha dushobora kumva ngo bapfuye. Ku ruhande rwa Israel ho urebye hapfuye abasaga 1300 nyuma y'ibitero bitunguranye n'ubundi uyu mutwe wa Hamas ubarizwa muri Gaza wagabye mu rukerera rwo ku itariki ya 7 uku kwezi kwa 10 2023. Ubwoba rero ubukomeje kuba bwose rwose ko intambara ishobora gufata indi ntera, dore ko ingabo za Israel ziri kwisuganya n'ubundi ngo zigabe ibitero byo ku butaka muri Gaza hagamijwe n'ubundi guhiga bukware ndetse no gusenya ahantu hose abarwanyi ba Hamas bihishe. Muri iyi ntambara ikaze gutya rero umutwe wa Hamas wagiye ushimuta abanya-Israel benshi ukabafata ndetse ukabajyana bugwate ukajya kubafungira munsi y'ubutaka. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Defense Force yitwa Lieutenant Colonel Jonathan Konikos, uyu rero aherutse gutangaza ko nubwo bari kwitegura kugaba igitero gikomeye kuri Gaza, babizi neza ko atari akazi koroshye kuko ari agace gatuwe kandi kakaba kuzuyemo inzira zo munsi y'ubutaka zacukuwe n'abarwanyi ba Hamas, ari nazo n'ubundi ikoreramo ikazinyuramo igaba ibitero n'ubundi kuri Israel. Uyu rero yavuze ko binashoboka ko abanya-Israel bashimuswe na Hamas bafungiye muri izo nzira zo munsi y'ubutaka, ku buryo n'ubundi nibagaba ibitero muri Gaza bagomba kwigengesera batazisanga bikoze mu nda. Birakomeye cyane ku gisirikare kigezweho kujya kurwanira mu gace nk'akari agacucitse. Turabizi neza ko Hamas ifite inzira nyinshi zo munsi y'ubutaka ari nazo bapangiramo ibitero. Rero uburyo kurwana bikomeye turabyumva, ariko kandi turiteguye. Uyu mugabo yavuze ko ibi bitero bari gutegura bagomba kuzabigendamo gahoro, ariko kandi bakabohoza abaturage babo bagizwe ingwate na Hamas. Lieutenant Colonel Jonathan yavuze ko mu bitero bateganya kugaba kuri Gaza bazitwararika cyane ku buryo n'ubundi nta baturage bazabibabariramo. Kubera rero imibare iri hejuru y'abapfa, uburuhukiro bw'ibitaro muri Gaza bwabaye buke cyane ugereranyije rwose n'imirambo ibitaro biri kwakira. Hatangira kwifashishwa imodoka zisanzwe zitwara ama ice cream. Izo modoka rero ubusanzwe zitwara ice cream zisanzwe zibamo imashini zitanga ubukonje zimeze nk'ibifirigo binini. Izi rero nizo ziri kwifashishwa kugira ngo n'ubundi imirambo yabishwe n'ibitero itangirika, nkuko ikinyamakuru Al Jazeera kiri kubitangaza. Hamwe rero izo modoka ziri kwifashishwa mu gutwara imirambo yabishwe n'ibisasu biri kuraswa kuri Gaza, cyangwa se wenda zikanifashishwa mu kubika iyo mirambo by'igihe gito mbere yuko bajya kuyishingura. Uyu munsi turi ku wa mbere ku itariki ya 16 ukwezi kwa 10 2023. Ni umunsi urebye kuri kalendari y'abanya-Israel bari bateguye ko n'ubundi bagomba kugaba igitero karundura cyo ku butaka, bagomba kukigaba kuri Gaza n'ubundi bagasenya ibirindiro byose bya Hamas. Ariko kandi amakuru ariho nanjye mfite gihamya nuko iki gitero kitabaye, ariko kandi ubwo bubura cyari bwose ku isaha iki gitero gishobora kuba. Ubundi niki cyabangamiye iki gitero kubera iki kitabaye? Ese Israel yagize ubwoba bwo kugitangiza? Mu buryo rero butunguranye, iteganya igihe rya Israel ryatumye ubuyobozi bw'ingabo z'iki gihugu n'ubundi buzisaba kuba zirese gutangiza ibitero simusiga kuri Gaza, hirindwa n'ubundi imbogamizi zakururwa n'imvura nyinshi iri kugwa muri iyi minsi. Nubwo rero ari uko bimeze, intego ya Israel ntirahinduka, no kurimbura burundu Hamas iyisanze mu bice yigaruriye byo muri Gaza. Minisitiri w'intebe wa Israel yitwa Benjamin Netanyahu yabwiye abasirikare be ko intego ikiri yayindi, ndetse yewe ababwira ko abari inyuma n'ubundi mu ntambara bari butangize mu gihe gito, n'igihe gito kiri imbere n'ubundi bakayitangiza kuri Gaza. Umuryango w'abibumbye rero watangaje ko ukomeje n'ubundi guhangayikishwa n'imibereho y'abaturage ba Gaza bari guhungira ahantu batizeye amaramuko. Mu gihe cy'iminsi 7 rero ishize no kuvuga icyumweru cyose, abaturage miliyoni 1 bamaze guhunga muri Gaza. Barimo rero abana, abagore, abageze mu zabukuru, abafite ubumuga ndetse n'abandi bafite ibibazo bitandukanye, ubuzima bwabo buri mu kaga. Ku ruhande rwa Israel yo ivuga ko n'ubundi yatanze igihe gihagije cyo kuba abaturage ba Gaza bose baba bayivuyemo, igisigara ari iriya Hamas n'ubundi. Ubundi Hamas ikabona kaga gakomeye, ikabona ibyimbwa aboneye ku mugezi.
hagati aho rero Israel yamaze gufunga inzira zose zijyana amazi, ibiribwa n'imiti muri Gaza, kandi n'imfashanyo y'ibiribwa ntigera kubigenewe nk'uko byakagombye kugenda. Imfashanyo nyinshi zigomba kugoboka abari mu kaga kuri ubu ngubu zaheze mu gice cya Gaza gituranye na Misiri. Ubuyobozi bukuru rero bw'ingabo za Israel buvuga ko hari abasirikare byibuze 400 biteguye intambara. Icyo bategereje rero bikaba ari amabwiriza, bategereje order ubundi ngo binjire muri Gaza barasa kuri buri kintu cyose, basenya bakarimbura umutwe wa Hamas burundu. Benjamin Netanyahu yavuze ko abo bose bategereje amabwiriza yo gusenya burundu amashitani ya Hamas aherutse kugaba igitero cyo kubarimbura. Amakuru rero ava muri Israel avuga ko uretse imvura yatumye isaha yo gutera yigizwe imbere, hari n'amabwiriza yatanzwe yuko hagomba kubanza n'ubundi gusuzuma ibifaru, imbunda, imashini zitandukanye ndetse n'indege kugira ngo harebwe niba koko nta bibazo tekinike byaba bihari, ibigaragaje ibibazo bigakosorwa hakiri kare ubundi rukambikana koko. Ikindi rero cyaraye kivugwa nuko Israel yanze ibyo guhererekanya imfungwa na Hamas, ivuga ko ibyo izabigarukaho nyuma kuko icyo yimirije imbere ari ibitero kandi bagomba kubikora vuba na bwangu kugira ngo bikunde. Qatar rero niyo yari yashatse kuba umuhuza, ariko kandi Israel irabyanga, iratsemba, ivuga ko itagomba kuganira habe na gato n'abarwanyi ba Hamas, yita umutwe w'iterabwoba ugomba kurimburwa burundu. Israel rero yizeye ko abasirikare bayo kabuhariwe bagize umutwe witwa Sayeret Maktari bazashakisha abafashwe bunyago ubundi bakababohoza hatiriwe habaho ibiganiro n'umutwe Israel ivuga ko ari uw'iterabwoba nyine. Gusa rero uyu mutwe nk'uko twagiye tubigarukaho mu bihe bitandukanye ufite abawushyigikiye barimo n'igihugu cya Iran. Iki cyo rero cyanamaze kwideklara gitangaza ko cyiteguye intambara, ndetse hari n'amashusho agiye ku rubuga rwa Twitter n'urwitwa X kuri ubu ngubu yerekana amakamyo atwaye ibifaru byinshi cyane, bikavuga ko rero ari bya leta ya Kisilamu ya Iran. Ibi rero biri kwerekezwa hafi n'umupaka wayo na Iraq. Nubwo rero mbere yuko ugera kuri Israel uturutse n'ubundi muri Iran uba ugomba kubanza guca muri Iraq, Syria cyangwa se wenda ukanyura no muri Jordania. Abahanga mu bya gisirikare bazobereye intambara bavuga ko Iran ifite impungenge z'uko ingabo za Amerika zasigaye n'ubundi muri Iran na Syria zayirasaho igihe icyo ari cyo cyose zaba zibyemeranyijeho na Israel, bagahita n'ubundi baburizamo iki gitero Iran iri gupanga gukora n'ubundi mu rwego rwo gufasha Hamas kwivuna Israel. Israel rero ishinja iki gihugu cya Iran kuba cyarafashije Hamas kuyiteguraho igitero. Iki gitero n'ubundi gikomeje kuri ubu ngubu cyatangiye ku munsi wo kwa gatandatu ku itariki 7. Ambasaderi w'iki gihugu rero mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Einat Wise aherutse kubwira ibitangazamakuru byo mu Rwanda ko nta shiti, mbese nta gushidikanya ko Iran iri inyuma y'ibiri kuba byose. Uyu yavugaga ko rero ibyo yakoze yabikoze n'ubundi, ariko Israel igiye gutangiza intambara itazi yizarangira, ariko kandi ko ngo imiteguye niyo byaba ngombwa ko ikwira mu burasirazuba bwose bwo hagati. Israel ngizayirwana cyane ko atari nayo ntambara n'ubundi Israel yabigiye kurwana n'ibihugu byinshi bitandukanye. Ibuka intambara y'iminsi 6. Iran rero iravuga iti Palestine uko byagenda kose igomba kuzatsinda iyi ntambara. Ibyo rero ni byavuzwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran witwa Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Uyu rero yabwiye umwe mu bayisilamu bakomeye cyane wo muri Nigeria mu nkuru igaragara mu kinyamakuru cyo muri Iran gikomeye cyane cyitwa Press TV /iri ko ibyo Palestine yatangije ari intambara izatsinda byanze bikunze. Uyu mugabo w'ubwanwa bwinshi bwiganjemo imvi z'umweru yagize ati ibiri kubera muri Iran muri iki gihe nibyerekana imbaraga za Islam kandi ku bushake bwa Allah bizarangira abanyepalestine batsinze. Ayatollah Khamenei avuga ko abayisilamu bose bo ku isi bafite inshingano zo gushyigikira abanyepalestine, bivuze ngo bagomba kujya ku ruhande rwa Hamas. Mu gihe rero avuga ibi, ku rundi ruhande Israel yasabye abasivile bo muri Gaza kuyivamo vuba na bwangu rwose kuko idashaka ko ibyizakorera Hamas byagira undi bigiraho ingaruka, cyane ko yiteguye imperuka kuri Hamas nyine. Bikaba rero biri kubana none mu gihe Amerika igaragaza ko ishaka kugira uruhande n'ubundi rutaziguye muri iyi ntambara ifasha igihugu cya Israel kwihaniza abarwanyi ba Hamas. Nk'ubu Minisitiri w'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Lloyd Austin yamaze gutanga itegeko ko igihugu cye n'ubundi cyohereza ubwato bwa kabiri bw'intambara, n'ubwato bugomba kujya mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterane mu kwitegura n'ubundi gutabara Israel mu gihe cyose yabikomeje kugabwaho ibitero bikomeye n'abarwanyi ba Hamas baturutse muri Gaza. Ubu bwato bunini rero nakubwira ko ubufite ubushobozi bwo kugwaho indege buzwi nka Dwight D. Eisenhower, ndetse we bushobora gutwara intwaro ziremereye cyane.
ubu rero bukaba buje busanga ubundi bwato bwagiye imbere buzwi nka USS Gerald R. Ford. Inshingano zahawe rero ubu bwato no gukumira igitero cyose cya Israel yagabwaho n'ibihugu bishyigikiye Hamas nka Iran ndetse na Liban nyuma y'icyumweru n'ubundi hatangiye intambara yeruye hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas. Ku munsi wa gatandatu ubwo ni mu mpera z'icyumweru gishize, Austin yavuganye kuri telefoni na mugenzi we wa Israel witwa Yoav Galani amwizeza ubufasha bwa Amerika muri iyi ntambara, gusa asaba Israel n'ubundi ko igomba kubahiriza amategeko y'intambara yibanda ku kurinda abasivile b'inzirakarengane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zafashe umwanzuro wo kutohereza ingabo zayo muri Gaza aho Israel iri kurwanira, ahubwo ivuga ko izatanga ubufasha mu by'ubutasi ndetse n'igenamigambi, kuvuga bazaba amafaranga ndetse n'ibindi bikenerwa, ariko ntibazigira babaha ingabo zigomba kujya imbere ku murongo w'urugamba ngo zijye kurwana. Ngayo nguko intambara irakomeza gukara, irakomeza gufata indi sura rwose, ari nako kandi impfu ziyongera, abasirikare bakomeye ba Israel bari gupfa, ariko kandi nabo bari kugenda bivugana abandi barwanyi bakuru b'umutwe wa Hamas. Hari abo twumvise baguye n'ubune mu bitero by'indege biheruka. Reka nsoreza aho ngaho, ariko kandi ngushimira wowe ukunda ibiganiro byacu uwo tubana buri munsi ahangaha kuri channel yawe Akarabo TV. Jackson Semahoro niko nitwa, ndakomeza mbikurikirane byose.